Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam mama Nadia. Gadjibomba vize salam. Gelger doube hanuma eze sujet. Boum. Wa alaikum salam aliyati malide. Watukufu wa jamalifu wa Komor, Mwenyezi Mungu na nike khatima njema yalijandi yokawa nulijuha wanono uhanza Rabbil Alamin. Hason tipia ranimlohunu Faransa nana oalo Komor, nana oalo Maore, nana oalo La Réunion haruma ye dunia mafi. Karimbushiri yao ni heri na baraka ho hanza Rabbil Alamin. Nyinyi manjabo mnidungao na mandiso partage s'il vous plaît. Nratiso kansi. Alaikum salam. Ilham Aminata. Gamdungo turamu shanga monodiro ho partage. Il faut partager wanadamu wanji wa resuive. Daike message ngojo kaudungwa. Shaho partage ngo très important. Wanrua ju ani wanji wa redungi ya son tipi. Wa alaikum salam Sophie Ibrahim Abdallah. Partagez le direct s'il vous plaît. Akanga joka wanrugwa jowo na harmaze page shagaranza obanurizirongo wa wanrua one. Haukaya haini message rambao. Izo message zilo na uthibitif. Ranzo owonyize rongo zinu wa change. Aukanga jokanga siwenji hani mbukana utso change wala kana utsuelewa. Ujokanza ngujuelewa utujuhanza kana welewa. Shaho haba ngio farudhu ngio très important. Alaikum salam maulida nafisa. C'est très important. Watukufu wa jamalifu comme d'habitude dinga mambo ze sujet lonizo. Ikao izo des sujets za husi kwa leo. Zilo muhimu rizambi nezerongo zi change. Zilo muhimu rizambe wa Komoro hashirihe. Zilo muhimu rizambe emrendanai ya ile uka c'est pas normal urendanai. Watukufu wa baraka wa Komoro. Mwenyezi Mungu na mnikeni mwisomema yarnike mwisomema yarnike khatima njema yalijaili ezijoka na he. Wanwa joho ya wandungao ikau wandungao maami wangu wa udunga ze messages za hangu enu tujo partage désolé ya boy hypocrite. Au kangu dungo tula mwotlasi shaka tuanza partage mda jine yaona. Meme katsabe mdu ya partage gamjo kazi messages za hangu zo uoneha. Au kaya habari za Komoro wa urenga. Sheheni mdu tujo partage undungo vanutlasi ikao katsuto wa mapesa nge partage ya woye hypocrite. Haukaya mimi tulamu. Inuti paginabu wani hundao mapesa katiba mdua partage mjongra mapesa. Inude Facebook ya hangu ikawe maami wa 5,000. Ikaye 5,000 timu. Ifoni efase gen ajute ami. Ya woye inuti pagin hundao mapesa. Wala inuti pagin hundao intérêt. C'est intérêt nous de soma Mwenyezi Mungu. No anada majo partage ilo anada maone message. Au kamimi sidwango luna ze page ukangwanzao walo hundra vu. Au kaya ye Facebook ya hangu. Une Facebook simple, une ti page. Une Facebook ikao hamade ze Facebook za nyumnidunga o ikawe maami ekangwa 5,000 mruka ji ajouter. Mruka ji ajouter mpaka supprimer. Mu supprimer t'ajouter wangu. Oui, Ilham. Désolé, les termes. Cheni mbu unidungo vanu. Unidungo vanu avas. Utujo partage ya wo hypocrite. Aukagwanzu ya ishi, shakatwaza manyanya ya ishi. Watukufu wa jamalifu, eze suje za hangu ikaonga minizovan. Boum, le Marseillais. Azaf. Longue vie à toi. Le mzé, j'ai prié à Dieu que t'as bien retourné en France. Qu'au Comores se passent bien les vacances. Fazak Isaf.
Watukufu wa jamalifu je suje za hangu ye suje ya mwando mzaza hatu ikao gasi na yu semen ye mwanahe hamtlia mare wo post hardi hamreme le pousseti yo de suje njoka ujari ya mbebanu rizilani rambiwa na zarabanu wadweshi la duri ya Mwenyezi Mungu hatlia mzazahe mare wo post hardi hamreme le pousseti na we mwana nguyenshi hunu Marseille nzazahe katujue nguyenshi ndaho na we mwana hatsawa harenge Kongole nzazahe katujua ihwe mwana ya nshio shaye mwana haina dakika ya nzo ya rohe yopara mzazahe hamnike mwana honziani gajuja jiri zambi haukaya wana wazalabanu owele weshi Komoro cho kwanza warunguwe idimana ujomba ukaya hozamba ngiyo farudi akemzaze woyikaja zanza shanga bonusa wazadze nga mzanzao aukanga msao magiri ya giriaji imwanamshe woyi hatu ya mzazahe marevo postu harudi harime mzazahe le pousseti et pourquoi yakautla mzazahe mare ezabari yakaulema mzazahe le pousseti ngarjo hujar zidetaye li zambe hauka mzazi hamba botula zambe zidetaye nefanya hate mwanangu we yaone eske mwanange na Facebook mzazi katujwa ukakatu nshide inae shangarjo uzamba subhanallah yesuje ya bili ya mjomba tsoi uloma yoti ikawe mjomba we hajihansi wo mgazija hajihansi ukaya ye objektifu yahe ya do fitinia owa Komori walo mayoti. Oui Mohamed mana mon frère. Ya do fitinia owa Komori wanzo wa vile wa hunrambanzia wanzo wa pashe wa jehun walo mayoti. Ya do fitinia owa Komori ikao walo monziani watuna kertas. Ya do tunda owa Komori walo malahoni ikao woma clandeste ya do puwe sirkal. Ngarjo hujajeri lance message. Oui nasufu Mohamed mon frère. Ngarjo hujarim lance message wa alaikum salam. Rimwambi ya ukaya yekangoliwa haukanga hundo entere udo fitino wa Komoro wa luma yoti orejezi wa nzuani dojua ya ukaya yemali hundo ungejoka domdo jahannama uvuzize. Ngarjo hujarim mwambi haukemana damu yo ulisuive yo uliona suje zo zombili na singa jotowa omusizoni mwe video ngejoko obligatoire on doit redunga waripare watsangeze fikira désolé ye terme na bakani tujo partager hypocrite haukaya yekatsambe helilo ça va blesser les gens désolé cha wakati kanga alfanyo message na Johanza uwanada mpia waishe na hunjanga wayao o partager ke twanza mapesa na bo partager tsinaka uliwa ukaya inti page inu Facebook simple ya bo peu yodemana na behelilo ngam demander pardon ye terme na ba ukaya e utudio partage hypocrite wakati kao c'est pas forcément doit partage changami na bezo anada mpia wanjie la plupart ya hao wansuive waishezo jokamba wanu e makaliboshi watabihe watu makaliboshi wajibiwa wasikitao wasikitihe change obligé ridohamba yezendo nayi ili zijwa uchange yabuga mtsaho sama watukufu haukaya hona habeni tuju partager hypocrite je m'excuse ye terme gamtsaho sama watukufu wa jamalifu rahane jajar mwaze sujet za hangu tifanya message juzi ya mwanamshohatu ikao habe hamzazahe bushini ende atsahe unono wade huamba kona uparihana hadi hambia Dar es Salaam ende atsahe unono haukamzaze gena kisti iho unono koja parihana hasingazinja hamprepare ya msafara de mayoti hajalo ni mrume hamzia ili yatsangale mzazahe atsafile na mzazahe ula mzaze hatola hondani bada mezi mine yemezi mine ile mwanahe kajaparo mpara kajaparo mbambahi ruharengwani mwanamshe maure hamresevoda honi
Mwenyezi Mungu namjaze heri. Alifanya mesaji juzi aba sarzamba uliparisa Kabul be mwana mshaula hapara mzaza hae wakati kao haishie mesaji bora yamba banda haranti mzaza hae panda mezi mine kajaka umpara na mzaza utsona famima yoti na mzaza ulomwade ye mwana mshe habilisiwa na mrumme ya neglige mzaza hae hafitna banda hakahanza owalo komoli wado para hawado saidi ya mzazi. Wa alaikum salamu mtukufu fundi El Mahad. Watukufu wa jamalifu hundu Kabul. Ye Kabuli hindi. Ye Kabuli ye mwanamsho hatu hapara mzaza hai. Ye mwanamsho hatu hambia mzazi kangu deside mwezi unu ya sihema yoti. Yende yaone mzaza hai. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masha Allah. Izo deze faida ranza uhosoni mwa Mwenyezi Mungu. Rohamba makalima relance message ya mwanadamu vumbulwa ya elewe ya change. Wa alaikum salam amina mshangama. E mwanadamu jomrongoza ya rambuwe ukaya ndamie messaginu ya change ya mwanamsho haku ya ranti mzaza hepanda mezimine ya tuka umtunda na ede ya bihamzaza hema yotenda tsahe unono. Abasari zamba uhapara mzaza hahera ili haone mesaji na yehambia mzaza hikangu jiprepare ya sihema yote yabo hosi hangundu ya tsahe zeravi gundu ya tsahe msamaha gundu ya anonise mzaza hikavrema hendetor hapuwa mahabanda hakawa mneglish. Alhamdulillah zinundi zo ikawa jodo himidia waramba undungo waluwa nasho hatu waziona o warambua o waelewa o. Walaikum salam naida as. Alhamdulillah. Garuhu shukuri ya Mwenyezi Mungu. Raili lishindi ramba makalima uramwambia hayelewa ya ukaya valangu poma habaka vana hindu jamzaze. Walaikum salam marashi mazuri. Gari himidi yao jalla wa inza wiyarinika taufiki hata rahaba makalima Mwenyezi Mungu yayanika Kabuli. Haukema na mshewai hadi za mzazahe panda mezimine. Mzazahe hatola hondani. Mzazahe gajaka hunda tambamdu ya mrenga. Hotola hondani hahunduma na mshemaure hamrege ham akei hoda honi. Alhamdulillah. Finalement borambe message juze mwanahe hareveye. Harambu wakandaye. Hauka ekanga lansondu message. Si u detaye helikao ye mwenye ngujuelewa. Si u detaye helikao ye mwenye ngujojua kaname. Si karno hamba message au hasard. Gajodu nga etapu ha etapu ha etapu. Hate mwenye suje ya juu kaba nini ya hangu. Hauka helitura muyavira. Hatuka univumbu wa mimi. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ujojalia bu mwanamsho hatu uhundreze radi za hoya huzaya. Hauka ya ruhurongo za huishia. Huishia hasubabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na ujazeher. Hauka hurambua ya ukaya husiuha na kabana hindu jamzaze. Ye mwenye ikoza. Ye mwenye tambu. Warilele. Haruma sufransi. Na tambu. Ya grosesi ya mezishenda. Kabana hindu jamzaze. Mzaze inu dhahabu. Nana mruefuwa ni mzazahe yabo deja ngendishi yatima. Nana yefuwa ni mzazahe balahe hafu. Hauka haini wakati ulo mwade ulo na tambo tulamba sabu mama hangu. He mzaze. Hauka gamushelo kwa hangu. Rahai jafa hapa roka mwade. Haka ulo shemeza mzazahe. Sababu ko olio ya ushemeza mama hangu ya jevanu. Hawa na hangu shemezo mzaza hangu. Ambabadi mzaza hangu dia jokana irumbi. Na balange na matura mobavuni. Na wawo kukumndu hazi. Shahai shele amba ukaya imana ni shemezo mzaza hangu. Na mzazahe hafu. Badi mzaza hangu dia jokana irubisha hangu. Bomjua hangu tuiramu. Na bala mzaza hangu manza. Uwanahe ngwa manzao. Shamzaze. Dodalao. Mzaze dodalao. Yode maana kukwa hangu ya kaudo shemeza he mzaza hangu etsabahaji. Eba nungo shemezo mzaza hobo koko kutushemezo wanao. Ye maturam hamba yojoka na shairombi mzaza hangu.
na mzazahe hafu. Walaikum salam Mariama Ben Ali Juma mzazahe hafu. Yabo yu namna hanzari mambia ni heni mru mzazahe ya hafa. Na tsisaze ho usiku viraga jamu mbele ya duwa. Heni mru mzazahe ulionamu unafanya hani za ufanya hata yanze mzazahe ya hundeze radhi. Yudi mana njobi mwanamsho wa ikuraji atuwa masar. Yenda tsaheze radhi. Haukaizo wafanyabu mzazahu wa mbeha busheni kuja mneglije. Haukawo mzazahu. Husiyabu humbeha Dar es Salaam kuja mneglije. Haukawo mzazahu. Husiyabu humbeha mayoti huo mzazahu kamzaze kafanisia. Kama haba huonesa mzazahu. Shamzaze kabana kiasi ya nyanzo abidi mganze mzaze ike limiti. Mzaze wambao mwanze jusqu'à l'infini. Atoka timezungu wa jomtamani hau tamani. Walaikum salam Mariama Ali. Watukufu wa jamalifu. Garu huombo Mwenyezi Mungu jaile mwanamsho haku woyi umsami. Haukahare konese ukaharati mzaza hai. Abasa tsoi ngusoma yote ende one mzaza hai. Warafanye mesaji hailewa harambua hapara mzaza hai. Baada haramboka ya balange harma hasara. Mwenyezi Mungu samihe mwanamsho haku umnikene kuraji lekarboshila mrumelino. Mwenyezi Mungu ajale mrumahi ya enjezi mahaba. Kaka tunjeza mahaba Mwenyezi Mungu mwenye usema wote mrume. Walaikum salam mamusabe. Watukufu wa jamalifu ngarijao haruma ze mesaji za hatu. Haukaya katsuanze mesaji zikende. Gasi na bezu ya heze apeli za hanyu. Nje mpare mtsange fikira heze mesaji. Rijoka uzambamani. Walaikum salam Hasanati Bakri. Watukufu wa jamalifu ngarijao haruma mesaji ya mando ya hemjomba uloma yoti. Ngazija. Ikawe mjomba uo garijori mamie mesaji vanu ya ukaya yekaha kontinye o upeu ya ufanya o garijori mafishe yo jafaransa wallah ya kominete ya shikomaru ngwa jo umuwa yo eda komaru wa komaru ngwa jo umuwa haukaya kwa tunga wangu wa mafishe wangu wa mjua yo ede mana jo ufanya kwamba avertissement. Walaikum salam wana bahati. Watukufu wa jamalifu ye mjomba wai hakatima yote. Haini wakati ya jueke mkumarola katina kirtasi. Godo hamfitinia. Ye mjomba wai yomkinishiha. Harenge mali za wakomore habangu jofanya ya wabite. Wabiri wapashe jo mfaransa. Walaikum salam habati. Ya bengu jo wabita hujahu mfaransa. Hede bala harengeze mali mwikao na karti ya udidi mbitse ujahuno wakaya la plupara wanji ufanya gojo jaubesha mdu karti ya liya bila hula ya jahuno godo bala uhadisi la wena emo hadisi gojo habangu hubito gulengwe mapesa mhadisi bala baada haringi na relasyo de na la pafu hala wabala buatukofu hende habdi hafitini ya ula mdu na wala harenge mapesa. Walaikum salam kwa kwanola. Sijibuze salamu za hanyu pia watukufu. Sina ujibu salamu. Haukaya gamanzuni koti nye ni mesaji. Watukufu wa jamalifu. Oujiro nguoda. Oujiro nguo ukaye bana woi. Ngufitinio. Huditi na ngurengo mali. Ahabangu johubita. Ani haipande ili uvira uje manga ngukonse haufitinia harengeze mali hahupule polisi ngodoze mbio hata baada katsu hanza jom derange hasiyabo husiswangazija ainzuani ibana wai harende hadokaya yede polisi ala pafu ya mayote alojuma ufitinu wangazija nuwanzuani nuwamali na umgazija ibana wai harenge mali za wanadamu wenji kao wafanya ukaya ngujo wabita wapashe jongu mfaransa hasiyabu hawa balance gabu harenge ya mwanamshe na wana mali ikao mwanamshe wai homrengea wahadi suka ngujo pashia par exemple maudu izo bana wai afanya hingi hasiyabu hende hapulie mwanamshe wale polisi raha wakati jenda ho aeroport abago na pashia mwanamshola hajubilwa hoda honi ya polisi yende yimrenge yimsisi nzuani na valenso abili ikaubidi yende ya pashie baada wahadisi wafanye mkarakara wahadisi ya jambitse hampulie polisi
ijo kayeye kajampulie polisije mwanadamu ikawo lihadisi da mina we maudu si huni kama pesa 3000 euro huni kubeleo kama udu ngojwa ni vita ni pashi ujangu Faransa lihadisi kama udu ye masihu tijili wapo masihu ne polisi iya bomondo wakati ka wede ya jihansi juma ufiti ni wakomoro yode mana ranzo juru hami yebo shogai pasi yode mana ranzo juru hami yebo kaliboshi ya ukaya wallah wakontinye wallahi na Mwenyezi Mungu garjo hafishe hauka ekaru hafishe banu wakumoriwa huo na kuna usakomori kuna wenda Nzuani kuna wenda Ngazija kuna wenda Mali nana hunu Faransa rohubahatishanga rjo huwaja rohubahatishanga rjo hula rohubahatishanga rjo hanyisa hunu Faransa tifanya message hunu Mayotte sifanya message hunu Marseille ya wandu ikawa wado fitini ya wandu naunga midamina hunu Marseille wa wandu walona pouvoir kwa serkalini na ngono kaya tiwabaya zehanywa tiwanika avertissement onti pia ngwani jua kwa jashile wanifanya hatamba rongo depuis là jusqu'à maintenant o wandu wao wazia ila hazimbi wakawifanya hunu Marseille ya wado fitini wa Komoro uoda hunu Marseille njaona nzilo tiwatake gamwesheleza video nazifanya na kavumba nadamu walo hunu wakufiti na wandu mwanziani walo hunu wafanyo hazile une polisi si fanya message tiwambi ya bano na minjojo hamba ukaya ngamri watujuhenda wani balance hawani pula mabandi na winja waria tiwambi ukana mreta sinema na wawandu ikao tiparo harinede na tulo harmomra hauo hari omandoni na haja amvilo 2020 wakazaudu waniklia harmomra ili ni kwa harima kirtasi neni kendo fitino wa Komoro si hungura dhini ya nzaya ni wanzo wanadamu nsipia ni wanzo Komoro nsipia ni wanzo haina manadamu mkomoro gezlambe manadamu Islamu ya wensi na wakati na jokorompelwa hasibabu intérêt personneli ni rende mwanama mkomori nai wanadamu wabadami wajua tiwafanyia menasi tiwaambia message tiwataki wansi pia ngoma alerte haini mrugu wambo hazia haini mrugu wambo katufanya hazidene polisi wanda hunu Marseille njawaria tiwarongoza haukaya ngabo ya profitini ya mkomori ya mwambianga mjuhonesa na minja unanziro tijaba nutiwambia kana mleta sinema na rombi zahanyo njamjanti Marseille gani juma ufitini wana wakomori bariga mjuwewo upiti osomwe iyo guvernema Faransa njaria tiwarongoza hunu Marseille ngwa juwao ngwao yabo woti pia na wawandu maduhazi wazee gami hunu tiwambia ze 4 verite alhamdulillah wazia garombo Mwenyezi Mungu kawazia parce que depuis là jusqu'à maintenant karjaisha mwana mkomori ya balancewa karjaisha mwana mkomori ya dubilwa ni polisi ya bongarambio mjomba we ulo Mayotte umgazita ima pesa ujo ya mungayo hauli wao ya kuna kau ya munga hata maana omwa jahannama ngojo huvuziza wakati ka hukansi hurende hapiti na ufituno wa Komori hatim saidi nujikaza bure mkana baraka deke miujikaza kufanya wanjili ya wana kami ujikaza kufanya unjili ye uje unishangaze da miujikaza shanyi ni mapiti gajo mabia ni mzio piti eva nutula mujikaza bure maba nutula nge Bretagne tula muyo ujikaza maba nutula mungo msiruni tula munge Marseille ville tula muyo l'homme public harmone da moti pia yoka partant yoka harmone madangwe tela tu diwe ujikaza ungo jibona na da makofitini hoban wede kina wepiti hatim wepiti hauje kama majingu hamada yanuka we ujikaza bure vie me voir gamhambo kweli garamba kweli yahuwa nada mwajihanti haufitini wa Komoro haufitini wa tuna kiltasi walo yu Mayotte na hunu Faransa gonu kabunga jikaza wa sinema haupeni di mwajihanti ukamdoli wa mdoja mbalanso wa Komoro romo hazini haukanga ni wenji omu hazini mko ufanya ni ujua na njohu bloki
omuhazini mkoka ya mopia winji wa hanyu nyuka mapitsi banga nino na séjour ndo fitina wandu muhazini wanadamu jiwa wanadamu wala hitima iba mtoto honga mugulani wanadamu wapiru watsugo fitinia watsuna zekirtasi wa balance kutsuna ya ukaya uimru rabidiri msaidie wanadamu wanuazie o balance warushago ya bugobo mafiti kama ujikaza ebo njikaza ngamtatsayo ebo njikaza ngamindani mwanamme de ujikazo shababi de ujikazo mwanamme de wajiku mwanamme de tujusha ngazia yawo mimi kanga mambo zinu dabona sumeo ndo surikeka hunihimilia maudubo hatemu unabatura mumi hatemu wallahi mjuremea madu sinaulinda uduni rema izonrabo ikamruhanjilia ntinaulinda nitida banga mjukaga mina ma enemy ngamjukaga ma enemy wanje ngojuja unika useturam nikahoni hunwa bemi mrukava kabon tina kautode na rame kuyamado tijuhamo ngamjuka je vais partir ngamjuka ngamjufa ngamjuka ngamjula wa duniani izo mikado compte je compte même pas parce que je sais que je vais partir ya wimitido kamhara hufa yude mana joringa zeriski limabie nukaya ewachwai ne mafiti na lohunu Marseille na wali fitini na wali pule mabandi na singa wambio ka il faut arrêter uwo hujoswitu heye banu zambe viens uheye uzambe wambe izo niko hambe kawa tsulingi nrakanga umziana loka uhaja komsa yabo ngarambi yao lawe mjomba we garambi yawe cinema ya loma yoti remambi ya ukaya walohunu Marseille karjawari ya rwambi ya ditene verite ngarambi wa mdulo mayoti haranso upeuno urohombi da haini mngazijana mzuani na mumali waja mayoti waja jiwa tume hani mru harenge riski hadungu japawa ya jeho ya jia tume hani mru harenge riski ya dunge japawa ya jema yoti ya jia tahemaesha ya bowo kahuja huji hansu kawede pix gwanzu mapesa udodiwa ili ujensike hazi yaho ufitinia ima febro ufitinia tuna makiltase yoro hombi ye maliyo kuna uhunga hata maana ye maliyo kina ukana hata kuna uhunga hata manufaa kuna uhunga hata maana ya bongo lomra jahannama doula o zia njomba hamanda webanga luhulabia wallahi na Mwenyezi Mungu yeka huko ntinye ngarjo hafishe nasiru hafishe usangazija ngojolaniwa wenda nzuani ngojolaniwa wenda mwali ngojolaniwa oja unufaransa ngojolaniwa gabomba kaudofanya haziyo hari à l'époque nge unufaransa hata mabangoni jusqu'à maintenant ekasubutia henda hata mabangoni ekasubutia henda yabogarambia ni wanadamu majihanti uke objectif ya hanyo haumru hamandawe ngawe yehu maore ujihanti juma fitini ya wakomoro ujihanti juma balance na shwako wakomoro ujihanti juma urede wandu nai s'il vous plaisir ha arnaki wanadamu wenji baada ngena relation ya hedena la pafi homa yote uyo ujua ya ona mronzi yani hampulie polisi yo ujua hajua koda honi hulanga bo maklandeste hawapulie polisi yo ujua henda amba ukaya nguva hizo wangu gujovitsa wangu heni ulona ka ani carte d'identité ngujombitsa ya je unufaransa harengeze mali halitena henda apule wangu polisi hafanya wanadamu wenji hizo eski mwanadamu Muhammad wombo mbumratse wombo mbumam je sont direct là s'il vous plaît na linie Mwenyezi Mungu mwanadamu Muhammad awe fikiri sikinia umati ranti fikire maudu yao fikiri ngojuka uyeshije fikire maudu kama Mwenyezi Mungu atsukutamani pourquoi jirantuka yangawe pitsi bulia owenye maori wafanya upitsi huo bulie polisi wafanya upitsi wao shawo mgazi jango jokensi udo jokaya heni mria kaujama yotu hala tsama pesa ya range riski ya biraha manzia ikawa nadamu wajingu wafao mria waswini wa hujo wa balance uo binadamu garuhambia ubo shonga ipasi garuhambia ubo kariboshi garuhambia ubo mwanadamu wa peo garuhambia ubo hantushu ria Mwenyezi Mungu zia hofitinia wandu zia hobalansi wandu iyo tihazi iyo hazikao Mwenyezi Mungu gujo hupinise haukayo tihazi kao ojuka uhunda manufaa yekango liwa yoketina hata mradi ria Mwenyezi Mungu zie hurenge wanadamu wenji mapesa wabango juwa vita ihoma yotu jamunu Faransa
finalement urenge mapesa udo uwafikini yake bwana ule yekiltasi latia bwana ule carte d'identité latia ngozi fanyo. Pourquoi utsuri ya Mwenyezi Mungu? Pourquoi utsuri ya leba ya Mungu? Hadithi na ngamrudi muhambi wallahi na Mwenyezi Mungu yekaho kontinye helilo gawajobu hamazababi wajitofide wajwa hutimizi homa yote ngamrudi muhambi yekaho kontinye helilo juma ufitino wa komora juma balansu wa komora gawajobu hamazababi waje wa hutimizi homa yote gawajobu ha wa komori wa luma yote wajwa kama determine wajwa hutimizi ngamrudi muhambi yekawo ngofanyo helilo bakuna usangazija yekango fanyo helo bakuna hoda nzuani yekango fanyo helo bakuna hoda mali hunu ngazija uhija hunu faransa uhija karjo kana huba nafasi wallahi na Mwenyezi Mungu walai homa yote ngarudiru hambi ya mwiso yekahu kontinye gojwenda victime haukaya wakumuri wale hungo makapablo wajituwe fidia paske hu arnake wenji hu wenji mapesa uredi wangu sinema wenji wenji wede uhuasisi nzuani. Heni mwika umprepare msafara ngo mfitinio ho aeroport de l'Octomay ho Mayotte ha uhusia humpule poliso haya banda dija sa hurange mapesa ranti ya sinema ya uti mapesa ujuka ya hundramana hunduniani ya uti mapesa ujuka urehemlo hunduniani ya mafoto ya huro ya afishi wallahi ngojo sijiniha ngojo laaniwa zi alhamdungizo zinji ya bogaramba ujuka utukiwa na mapitsi wanyo na watukiwa Shaimba izama pitsi wanukana waba nafasi. Hunu Faransa, hunu Marseille, sari regle. Haukema pitsi waka hunu, deja ngwa uma prudent, ngwa esheli au kwa na usubuti au kwa tusubuti. Parce que depuis au sekura rongozo walo hunu Marseille, kwa bati mana mkumori, ya fitini wanziani, ya rengwa ni polisi nziani. Katujua ajali ya mloba, hati shwarma bis, ya hidi ya tsulivatike. Chezo zoti pia zifu. Ya bwa ngu kwenda unawelewa. Ya botika ujanjelo goze mjomba welo mayoti. Arrêtez-vous. Il y a Mwenyezi Mungu. Dueshela ukaya ye riski wandu wajoma yote yo riski wanada mwenji watungo fumo barini. Na wanada mwenji gwangu ye riski leo kamdu haja kumfitinia. Hauono leda hulanga wa clandestin. Ye polisi virinja iwarenge. Hulanga wa clandestin. Ye polisi de iwarenge. Honzianu huoni harme magari ya he polisi depuis longtemps. Na weti mbufanyo hazida. Weti polisi. T'es pas un policier. Nguone hama magari yao nguone hoda wena ukanga wan civil izo zonse pia nguoneho ngojulhani hokaudo ko balance gabo usikunde da honi oda honu la wanjia horo hawedeza hokawajabila mempa quelques minutes hunjilwa ne polisi le kawede uhamba le katsinda chezo ngo pia zijirio izo ngo pia zijirio ransi hofitino wa komori ransi ho balance wa komori ho mayoti zia ba wetsu binadamu wemgazija ransi wa maore wafanye ratse polisi wafanye shamdu hamada we c'est pas humain ujansuke hazia huke piti yonga ruhambia wallahi na Mwenyezi Mungu yeka kujazia rambi la ukaya ngabo ya balance wa rambi la kandawe wallahi na Mwenyezi Mungu garjwa fishele foto laho wa komoroti pia wa hurambuwe wehenda ngazija ukazwa bahano wenda nzuani ukazwa bahano wenda mali ukazwa bahano haukaya haini manadamu ulohunu Faransa ya tujujwa usakomori uongerate na haini manadamu ulo mayote ya tujujwa usahonda armantsahi uongerate ya bongo obligatoire heli zulfanya ulitsahe namna ikao maudu lo sakomori wandwatsi lilani mbiatsi ulawa mbiatsi derangewa yede manara kwa ujajera mbiyele karibo shilinu ya rentsi wa upiti nele fitina la hahe la ufituno wa komori na ubalansu watu na zekiltasi yuhoma yoti baharenge mali zinji neka harenge mali ngwambo ngujo huvitsa ubanga una carte d'identité upashe ujahono wakati yaronge mapesa ngu ufitino rango aeroport en tout cas la e carte d'identité la tsiahe gamu mjiuo wangu pia ngwa joka wedo wa balance ufanya mkataba wa mruanzo umbite yaje yohunike mapesa gompulio polisi masihu hauyansila wede wa mrengo hao wa msisi nzuani wotsi binadamu yode manara kauja jiru hambi ukaya arrête on peut pas laisser les gens qui fait du mal à notre communauté on peut pas laisser les gens qui fait du mal à la population comorienne et les citoyens comoriens jamais. Wakomori sabanga mwanzo appel
jokanza zijeba numpare ngamjua ni sujet ya bili. Ye sujet ya bili uimzaza hatu. Walaikum salam mwana Yusuf Akub. Uimzaza hatu kao izamondo gamobele mzaza wei yakane subra yakane ronku haukaya yemanga ngemenyao shana na nibanyo nimzitsa hao sha ezajiri kutia mfotif. Oui, Madcom Imani, bonjour. Ezajiri hindu wa komori watukufu. Wayimzaze mkomori ya zaya wanawararu waili wanaume yemzima mwanamshe. Ezajiri hindu. Imzaze woye mna mwanahe hasiyabo hajambia mzaze mama zimundu mwanamme gamanzo gani mwanzo yanloli. Mwanamshe hakana 19. Ola mzazi hamambia a uzade. Haukaya umana ya kuda honi. Umana ya kausoma. Wengine baki yae. Mzazi hamamba uzade. Shana magale mzazi manamba uzade balangu ambu habala mkomori. Na magale mana uloda honi. Urespekte mzazae. Uloda honi. Yalo aloli hoda honi. Yafanyo skillful. Yenda hata ya hunre baki. Mzazae hamba uzade. Mzazi mwambia mbalie yaje. Ula mwanaka jambia mzazi ke mwana meye kongole. Na mangale mwana mzima wa mzazi. Ikawe mzazi wu depuis très longtemps yo udungaze video za hangu. Yo uona heli ikao wanasho hatu walulaone wajeni ikao randa o wajeni ngabo wema ngabo waji. Shala pripara wanasho hatu wenji walolo ano wajeni haswa de magadra ngwatungo warenga wende zao wende wa watsimbiambi wa wavuri zange wareje wadaba gwajua tsahi wa kumori. Ya bosi wa kumori de joro renge wasawa wenda wabihoi ukumbiho hata wangamiziwa. L'amour n'a pas frontière, Hamadi Mustakim. T'as le droit de dire ça. Mais quand même, Gamrogo me conseille, haukaya pour protéger nos mamans. Wahenda hulolwa ni gadla. La plupart wenji guarantieuse famille zahao. Mahaba ya joka utsonga ulensi mzaza hao ya galeri. Mzaza hao ya olondani. Mzaza hao ya kiharumatambu ya utimahaba. Ya utimahaba. Yekai pase mwanamsho aho ya lulwa ni mzungu ya lulwa ni mporturas ne areti mzaza hangu ya galere no kana parolese. Amour ya pas de frontière, oui. Amour ya kiula bana ujufu muikao gamdungo ye kongoleola ya huramene à la loin de ta famille, ya huramene à la loin de ton pays, ya hutli harma mondi ndwajina, t'as oublié ta mère, c'est amour. C'est ce qu'on appelle amour périmé, amour fantôme, amour calboche. Gabjoka, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Chacun de ceux qui n'ont pas wazazaha. Haukaya mrume ujo umrenga ukeda wenaye kakuhundu mzaza kakanza mzaza ya hutwa mu community wo mrume hindu gujuko yeshi hindu ngamjo harmu hadisi ya mzazi hatenswila habale mwanamme wendo ha mzazi bwe mwona hababutira wakati namona ye mwanamme siwahi sikanzani rema ni tasya haukaya hajihundu ye sante ya pia ani hajungu kaida mu isa katilambie mwanamme wi ala wisaidi hamambie mwana hambaye we mumda mama c'est congolais. Ah ok. Alafu ndo washwazise harmwana umewaona pia wakomo ndo wamona mama ye problemu ndo ni mwanzao mama hamwambia amba mimi tuzaya waweche njaza mwana mshwasaya ntina ujua nrenge riski hauzisa yeye Islamu ye mwana mwambia ukayeti Islamu nzaze hauzise mwanamme Bohama, laisse-moi tranquille, arrête de dire n'importe quoi, baba ikelo Islamu valema kati ya mtume Muhammadi yekawa Islamu hulo la mrumishe humbala wenda zaho
shaho usilamu ne imani ya hatu banda sima islamu kabatu kozia mrum shatili ya mzaza kabatu kotuwa mru hamwe community ya haditi na gamwangu hadisi haina wakati ulolo mrumshe haumrumme mrumshanzo lolo ni mrumme yamba umtunde ye mru wa dini nzima denawe ye mru wa nasaba njema dini nasaba sesa kuna utojo kaya wa islamu utsohenda yeke ye islamu she nasaba ya yombi hau haya na comportement bi hau haya na bumbu abi ya robanda ye islamu Allahu akbar nguswali ya wakatongu jojua yende ya lolo jabani mrukadha yamba utunde nasaba njema wa dini njema sesa alafu mtije mdomba ukaya ye mungu ye kasona sa ye islam na mleta cinéma basi katiba na contrat ya contrarier religion gasiba na conseiller pour la santé de nos mamans gasiba na conseiller pour notre communauté ye kutumu ya hatu ke jarambia yo ano usilamu uamba haina mwanamshe ngujojwa ulolo ni mwanamme islamu shahardi kaza tundaye nasaba yahe nehele yahe ke jamba islamu ba ya jute na zinji gamrongo hausikino wazazi c'est ça mon sujet mon frère Ramadi hausikino wazazi hako c'est ça ye hadisi ngeja ule mzazi hamwambie mwanamme hamwambia te musulman et mwanamme mwambia non je suis chrétien hamwambia dire tukaye kuna uja ulole mwana hangu haukaya sema islam abo mzazi habila harma ila religion mwanamshe islamu kaji ulolo ni mwanamme utso islam wakati la ula mwanamme habie mwanamshe kama moi je m'en vais parce que mzaza ils ont bien j'ai pas aimé ula mwanamshe hamwambia mzazi ka depuis aujourd'hui kuna uniona na mwangalie mzazi mnyuza ya mwanamzima rangu wakati ula ya mwana hayewa wavile ena plus 3 mois 4 mois mzazi kaja parone mwana hematsu yae ula mwana ha change telefoni katsuona kaja para mzazi wanza essaya mpare katsumpare soka ndi a change telefoni hedangari ya la gadra mbala hedeza eza jirihinga ye mzazi nge Marseille ye mwana nge Marseille shamzazi katsujeni ba ye mwana hende hula hamira hazaya hafikiri mzazi ye hafikiri mzazi hanzi ya hinga ili mzazi ya domshishiye mwana basi ili mzazi yende ya domshishiye mwana wakati la haaparese hapara mzazi harma fiksi mzazi ya hadis haba mama mzazi handi sulila haba banga wendaho haba mama ntina uja ukaya kutwanze mrumekao du yanlola mzazi ambe bana mjuka ukubali mrumekao dia hulo la ikao yeti islamu wakati la mzazi baike mwana hasa halolo il a pas le choix gutsa solution hene mwana gutsa solution pia ni mwana ula mzazi ambe mama tsizaya ula mzazi andi sulila hauka mzazi gona ka deja trop tard hauka jua ka deja mwana hasa harengwa ni dhiibu ekaramba dhiibu yeti islamu mwanamme chrétien ya sazadine ya menye mwana heshe hizo wala mzazi gombo wale mwana ngwajua elewane wakati lambe mama vyemala kadha gamjo mzazi hende haroha waonana haruma Carrefour ula mwanamsha habalia le poussette harenge mwana ni kamama habatika ujana unike mwana hangu banga mundu hazini ula mzazi harenge mwana na mangali mzazi mnyuza ya mwana iresisti même pas ya uransi mwana hebada hamrati pada mwaha na mezi ye mwana ya bala mwana ya haja na ye mwana kajedu hamzazahi shapara mzazahi nziani juste ya mnike mwana mzazi harenge mwana kajamunga hata mahadisi ya hedeni mwana hiyo hatu wakati mwana hiya na wahazini hapara mzazi hambabale mwana ujimala kadha ula mzazi bale mwana haja ula mwana wa mzazi harenge mwana ula mzazi wangu shida wamba kuna uparo jojwa ihonieshio habia mzazi hikakuntina uhabia ihonieshio ula mzazi mabedo juda hunu joni unabatina uparo juha ula mwanae hadaimisha ukahaini wakati yendo hazini ngubale mwana hajahamnika mzaze honziani mzaze balende zaba kiduna yuda honi hata wakati laluna bezo hala hazini hapara mzaze honziani hajarenge mwana zika helila mzaze gazi mtabishawa
Ola mwana ukaya vanu kutsujibwa badaga mhono mbabe vale mane mwana yakahujalo na mzazahe wanziani zila pia ndabo ya zingamanyi hane mwana ulo mtiti eza jili hingri shatoga mzazi ya kauri para ya rambi yezi mtabishao do ukaya mzazi mwana hapara mzazi ika dimanshi hamwambia mzazi ukaya nga mazoni rohoda mine mrumme na siga mzode na msafara njuanza uzigare mwana mzazi amba ukaya nga mjuzingare mwana ho shade katijua iho uyeshio gojo nambia iho uyeshio nambi iho uyeshio nje ngange mwana neno na iho uyeshio na magari mzazi mwana ye mwana hafanya izo ikaudi ya una maswila harenge gagla utso isilamu moti harenge manadamu ikau kana umoshelezi za mzaza yambiye ndaone mzaza hauka kwa manadamu mkomori wallahi narikewahi hata shaso jomba ukaya yedawa one mama panda ina upeulonu ina hali par exemple wakati lola mzaza amwambie mwana ukaya ntina urenge mwana yeka kuja njaja iho na jana una iho yeshio ula mwana mabenga wanda huwa basa mzaza mwambie ukanga mwadobo posto na ratila mapesa posto ndai ula mzazi hamwambia walazila pia na mwambia ngwanzo ya retrape mzazi bo posto ula mwanahe hasia bo haretrape mzazi bo posto baada mzazi mwambia go bo posto na mzazi ambakana urenge mwana ngujo mranga shabike mwanahe hakubali hendo haende ya juma na nikodeshio ula mwana mshamjila mzazi bo posto wakati wali bo posto wadisoshidana mzazi amba no nsumrenga mwana mpaka tijoi huyeshio mzazao il a droit de connaître là où que tu habites ou là où que tu vis ou là où que tu fais ta vie s'il vous plaît ma soeur ujirenge ya décision ya mwanadamu ikao yeti nafsi ya mwanadamu ikao yeti islamu hurati mzaza upanda na plusieurs de mois kajaka ujwa malani ikao do yeshio hata wakaja hulo la shanga mweshio comme ça eza jiri bala hingi posto mzazi amba ntina urenge mwana ngamjo huja naone ho yeshio rangu ola mwana mshezu yafanya hingi haklia mzazi hemare wo uso hasiya wa hamlemmele puseti ya latif hasiya wa haklia mzazi hemare deva wangu po hasiya wa harengele puseti halilemme mzazi ho minduni ula mzazi wakati yare mahadanguha mia ze machine za uvo posto il y avait des Comoriens gamjoka message yangu wa Komori wanji gwajo ujua banda waka yavo au kamzazi ambezantabisha hidata mzazi hambia wangu kaya waide mrumsha he mwana hangu mzazi kajamba wei mwana hangu hamba waide mrumsha he mwana hangu hakanza ya bai wangu ye matso hakanza bai wangu ye matso wangu watijue hatransforme hadisuka ya mwanao la tsiwa heshaula de mrumsha ya mwanae ile wakomori waluba na watselewe yabo wakomori wale yabo wajoka welewa ukaya ye hadisi ni turamu ya yambao ye mzazi ula balola de mwana mzazi ya mzaya ya latif une femme comme toi, tu trouves le kilo de frapper ta maman, de cracher le visage de ta mère. En plus, tu le frappes avec la poussette. Ya latif, tu penses que tu vas où? Je te le jure, ma soeur, tu vas souffrir de toute ta vie. Wallah, une maman de cracher dans son visage comme ça. Tu penses que tout ce que tu as fait, Dieu est d'accord avec toi. Tout ce que tu as fait à ta mère, à les gens qu'ils étaient là. Tu penses que tu vas vivre en paix? Je te le jure, le crash que tu as fait à ta mère dans son visage, je te le jure, tu vas souffrir petit à petit. Dieu va t'envoyer une maladie que tu vas souffrir, tu vas penser ta mère. Tu vas penser ta mère, une maman. Tu sais ce que ça veut dire maman? Ta mère qui t'a mis au monde, qui t'a gardé longtemps dans son ventre, pendant plusieurs mois, 9 mois de souffrance. Tu as trouvé le kilo de cracher ta mère, son visage. Tu as trouvé le kilo de frapper ta mère avec la poussette. Subhanallah, je t'ai dit, ma soeur, Wallah, cherchez une solution et pardon devant Dieu. De venir s'asseoir dans les pieds de ta maman, de pleurer pour demander pardon.
Parce que ce mec que tu es avec, que tu as marié avec, c'est pas un homme de bon cœur ou de grand cœur. Parce que vous êtes différents de religieux. Nous, les musulmans, c'est interdit qu'on se marie avec les différentes religions. C'est la vérité. C'est interdit. Mais les femmes, les hommes, on a le droit. Subhanallah. Wazaza hangu. Nruyo hunga bahati. Haunruye mwana. Na womana ya lelwa. Yatsuka udunga mando mwiyi. Woti mwana wa msajaja. Sha womana ikao. Une fille de la maison. Le daron y est délicoli. Regardez comment elle a retourné vite. De changer sa mémoire. De faire du mal à sa vraie mère. De partir très loin. Le retour, elle a mené un bébé. Ce bébé-là, à cause de ce bébé, elle a craché le visage de sa maman. Ya Latif. Ya Latif. La plupart, ya wenji. Esprits esprits vraiment fantômes. Na mweseye ye ujokana manahe. Udomba duwa bumana ha mnyezi mguna jalo unibelie mrume. Mkomori islamu. Wa mastei ujo uristehi ya mfami. Shamsi jemsi gara magiri. Baba ne mzadzoi kaja sagiri. Ye mzadzoi hambie manahe. Pourquoi pas tu choix ani uto utaha mkomora n'importe. Izo dizo mzadzoi hamba. Ehe nyinyi kawana hanuga mwasi ya magiri. Ya ukamida ujo utaishia. Mida ujo utungudia. Kutina dora ukane mana mmewoi. Kutina dora bale mana mmkomoru javanu. Nimi mzaza hudo ujo mtaha. Nimbaba hudo ujo mtaha. Eske nyinyi mwabaga mwazo mshwazise. Wana hanuga ujo kayaje. Engwa ujo ufanyaje. Mes soeurs. Na mwenezinu. Wazaza hangu. Na mfanyihaniza ufanywa na mjuwa zayabanu mduwa sisa obledi. Mduwa bali ya wohenda. Wendi wadona za origini za hao. Wendi wadona ukaya uwana wakumori. Wendi wadona ibani kaudu anidu wapuha. Mwaeleze hadisi kaudu mayeshi. Mwaeleze maisha kaudu mayeshi. Haukani wazaza hatu gamzawa na banu. Kamtuambia izwe kaudu makauyeshi. Kamtuambia hili makaujaru mwetinu. Kamtuambia hili kaudu makauyeshi adepoko. Na mrenge des années 30, les années 1930, les années 1960, mduwambia ukaya likauduva ya majunia. Likauduva ya zikoyi. Likaunwa maji ya isimani ya kananyambamba. Likaugalere. Yudedi makaubidi mduwambi wazaza hatu. Gamjotoni megwabasa mtukufu. Yudedi makaubidi mwazaza hatu mduwambi wanashi watu mwazaru matino. Mduwambi wanyanyasi mwazaru matino. Comme ma fille, tu sais, moi, ta mère, je suis ici maintenant. Hein? Je mange le matin, je mange après-midi et je mange le soir. Tu sais, au Comore, on mange que le soir. Au Comore, on mange que le soir. Tu sais, au Comore, il y a majiri non garnon magia kinyambamba. Yenyambamba yo hingi ya wana mabibi ukaya harmezi sima ya onda usiraka hunwa komori kaulala majunia komori kaulala ziklada zahanda komori kausufre komori kauvujiwa yede ili makabidi mdambi wana hanyo shawani wazaze gamrudu hama banyi wazungura hano wana udio ya uniko wana conseil gamrongo wana mwamanipile wambe ma fille viens ici udio wambe mwana hangu nto ma fille mange udio wambe mwana hangu la ya Latif ya Latif gojo huna mwika unge hunu kwa nzuare mwana hebalaka tuanza ya juwe shikoma. Arrête, tu vas tomber. Mambie ranti utidanguhe. Arrête, tu vas te faire du mal. Ranti utijokoza. Izo zonti pia nywazaza hangu nywanasho hangu. Mes respects à l'Itaufik, le président du festival de Comores. Mes respects mtukufu. Watukufu. Na mkera dinabe realite bwanasho hangu. Nimwambia nize kweli. Na nyidi matungo wana wangamia. Nyidi matungo wana wadunga mwendo mwiye. Nyidi matungo wana kamtuambi heli makawiyenshi. Mdu haka na nyuba katsa Komori. Mdu haka wenshar magaleri. Sevira basa mwende huwahanga wanadari. Sevira basa mwende hushanje. Ohanyo. Shambi ye mwana heli wakawiyenshi mwanaho yake vigilant. Au yake vigilante. Maudu yesi hakomori hende hao no nyumba kurabwe. Umwabike inti de nyumba na kanyobanu. Sikana nyumba ya masanta. Zila pia ngwanzo mwana ya leveye ya tijihadalia.
Et mwana mshoha ikao hakrashe harumwe vizaji ya mzaza hai. Watukufu Mwenyezi Mungu na hifadhi wanashohako. Ikao wadungu mwedomwi na mdomwi. Wanashohako ikao kwa tupanse wazaza hao. Ikao la plupara wazaze wenji nyinyi de mzita hao de mazita. Ukaya wanahanyu mrenge ukaya mwana kaula wa manakadabishiwa. Izo ndabu arumwetsinu. Gamjo ujua pour le bien des enfants. Izo jukanza mabien. Ni wanashohako. Ikanga mlolo onu wajeni. Gamjo mabiani na mrienge mtili enge unsambali. Gabo wajeni uwema. Alizijua. Gabo wajeni wai. Shamu timbili. Ye kabo mwanamshe mkomodi Islam. Hulola ni mwanamme ikaw yeti Islam. Daike ngujoko jasilimu apre. O wakati ya hulola na yeti Islam ilatindola. Ilatindola. Na sikaribaki hama ila kutumu kana utulia o Islamu nguo shanga salmo ila kutumu. O winjo huwa nasho hatu walolwa ono wajeni haswasoma gaga ngwali wazo wazazaha ho watunda. Ngabo wa watunda o. Ngabo wa parao. Wallahi ngamjo mabiani baike gamjo tukiwa. C'est la vérité. Pour le bien de nos mamans. Et moi même choix kukawa kahadolwa ni mkomod wallahi gaja jo crache sur le visage de sa mère. Shemana ya crache sur ya visage mzaza ya kamzaza hemare. Dabo ya subuti ya lolo ni Congolais. Congolais tena ulo chrétien. Yo de mana. Ya subuti ya kamzaza hemare. Mwanamshi hamandlo. Bika mzaza katina biya mrenda. Shahaka wa mzaza baada mzaza habala Congolais mzaza hambakena ukiri. Hasiabu hata wewe onsuyo pandama hawakamili na mezi. Hapara mzaza baada hazaya ngwanzo mzaza ndo mshishie mwana. Kajapano hende ya una mzaza langu wakati ala odahoni. Mzaza me demande des choses simples. Sa maman lui a demandé que oui, j'accepte, je veux prendre ce bébé, mais je vais venir chez toi parce que je veux connaître là où que tu habites. C'est normal, mzaza mzaya maana. Mwana ya mkawa mezi na maha. Na mezi. Il a demandé il a trouvé le culot de frapper sa maman avec la poussette. Il a trouvé le culot de cracher le visage de sa maman. Est-ce que c'est une femme ou c'est un animal? Désolé les termes. Est-ce que wanadamu haushini nyama? Haukanga wanadamu ikawo zesurazaha wanadamu shawo wazinyama. Wazinyama. Désolé mama, akahuisha video yangu. Njabe mwana hoye nyama. Shanga wanadamu ze suraya. Shaye comportement. Wozi nyama. Mwenyezi Mungu larpone shari. Wambato Dieu facilia maman. Une mère. Est-ce qu'il y a très important dans ce bas monde-là, plus qu'une mère? Plus qu'une mère. Il n'y a pas. Kabati nongozulo muhimu rahana mzaze. Même ton mari, il n'est pas plus important que ta mère. Même ton argent, il n'est pas plus important que ta mère. Le ravi de ta maman, il est plus important plus que ta richesse. Le ravi de ta maman, il est plus important plus que ton mari Kalbosh. Yana tuif, on est où? Maske wanadamu atso ujue dunia yenu. Oui, salam bakonoria. Ce que je veux dire, on va tous mourir. On va tous partir. Il y avait des gens très importants dans ce bas monde. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé de toutes les planètes, le plus aimé, plus que les anges, plus que les paradis, plus que tout. Il est où? Il est parti. Dieu a pris son âme, notre prophète. Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi pas moi, Turam? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Est-ce qu'on est vraiment, on est important plus que le prophète? Ou plus que les femmes des prophètes? Ou plus que les enfants des prophètes? Ou plus que les petits-fils de prophètes? Alors que wafukawati. On va laisser, on va partir, on va mourir. Arrête de prendre le monde là, ce bas monde,
que ici que tu vas vivre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que tu vas vivre au Calboche? Jusqu'à quand que tu vas vivre au Madame Chorango? Jusqu'à quand que je vais vivre au Mituram? Alors que Wakanamana, Wahedunianu, Nyezimwa Wataman. Mets dans ta tête, ma soeur, que tu es dans la vie luxe. Tu amènes des 4x4. Tu amènes de tout ce qu'il faut. Tu voyages là où que tu veux, mais il y a un seul voyage, que si tu as voyagé, tu ne peux pas retourner. Tu peux y aller en Angleterre, tu peux y aller à Dubaï, tu peux y aller dans tout le monde entier avec ton argent, mais il y a un seul voyage. Si tu as voyagé, tu ne peux pas retourner. Tu ne peux pas retourner. Là, c'est où? C'est en bas, dans nos tombes, les vraies maisons qu'on va vivre longtemps en bas. C'est la seule voyage si tu as voyagé. Tu ne peux pas amener ton argent. Tu ne peux pas amener Zedhabou Zahar. Tu ne peux pas amener ta vraie maison et ton lit. Tu ne peux pas amener tout ce que tu veux. Mais ce que tu vas amener, c'est le drap blanc. Le drap blanc, c'est ça ce que tu vas amener. C'est le drap blanc que tu vas amener avec tout ce que tu as fait dans ce bas monde. S'il vous plaît, mes soeurs, pensez un peu. Pensez là où qu'on va y aller. Faut pas penser ici là où qu'on est là. Non. Watukufu wa Komori mono imahadisi ya himwana mshoaku kauharansi mzazahe hadungu kongole endazahe finalement hapara mzazahe banda hazahe arrête de m'appeler wendo hai heni mbulo ya bon nidungu unipara natipara numero yo parce que nde numero yo unipara ba natinipara parce que yo de numero ya he video ye téléphone infanyo direct hai je donne le numéro 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. Namfanye mkliye numero mafiche yabo. Wangruwa wanibanga wanda tsongo para ino nifanyo direct. 07 48 45 19 33. Nyem komante o na manzihe numero hangu yabo. Mpartage o pando wa hemjumba uloma yotu fitino wangu. Nani mwanamshe woi banda hata mtazahi mara uso. Arde hamlemele pusete. 07 48 45 19 33. Merci beaucoup Aminam Shangama. Il a déjà écrit le numéro 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Baba Mama, tu peux prendre ou parler. Au Karamba Wanzo parle en première. 07 48 45 19 33. Nyemlo yabo nyiwe jim commento na mwanzize numéro yabo yone. Resalamu mtukufu ulauliele klengwe ujipresente uambie fikireza ubale uhani mbugu ujipresente. Salamu alaikum ya mfanyaje. Ni Papa Boes avonjua ni Dakar. Ngamnishiao. Oui, wanugwa shiao namdotla zeker kaga mwishiao namtuye numero yabo mlotso ule mevu. Ela problemu ya hana wewe Izo na kotana be wotu mana mshiao. Mwanamme ya londe naye yaishi yaye tuari hau ya juaze hajite mwanamshe yafanya mzazae ikawu mume wako bija mrati direct kwa bozi yafanya mzazae ujo mfanyazo usoimo ya mzaaba ishe nyama isko harume dunia hii utirie ho haba ishe nyama isko nyama yashiko enge mwanamme abukaja jori ya hotu wa mzazae nguote ono isko nyama deshiko mzaza yo mwana akauha hapa na mzazaha o tabia jizo mwanamsha asubutia crash vizaje mzazahe yo wa komoro hamboka umpu kifaradhi ono kwa safaradhi haliyo sha zijada za jao ya shukeu ya subutia hunde maso ya mzazahe na kanda hizo kalimo karojo zimi hauso ni mzazahe bengi hapa nyati jitungeni o crash so no visage mzazahi ya mtenare hadi arengele puseti ya mreme wote mnomsha
wote mrumshe na mzazi na risamihe kangu dungwe andirekte hiyo ya turukushe hengu isho ba ishoti wote mandamu uhaumba ukaima na mshe shahata zestenshi zila magregoriala langa ukairi hanayo shanga mniko kwanse wazazi walihunu wanashohatu wazazahatu waonao wanahau wandisonda mnamwendo walo watiti wandisonda mnamwendo utsondaye watu warenga wawabe harumayenti banga vo wazazi ukao washindi wasinyali nongojizo warengo wana wao wawapieji wawambe wakana mjerurate mbeo matuwani wende wawahati hula waviri wanja harumaza ambasadi wawambi okekema na woi hajahunu ya jaji deklaro kaya masafi yahe jau mtikubali bamdengo masafi yahe nzangu ngono bangu saha de borde ulaya ambasadi wa uti alerte ruju mwana ula bengi hajirande ambasadi ya kabuliwa harafuata ziwao waodo walela o zenongo hizo awabata ngwa parawe maguna hao mume walo ya mrenga yinzahe yaishia haubenge haka karibu tusipige kukeke mume waka karibu. Merci beaucoup mazwali fondeko salam. Oui. Na preparo wana owenjiwa hao waungwa tahoze konkombro wajita ho konkombro hebu kanga doa hea ho Walaikum salam na jamze ali. Alafushi uwete mwana mshe haumru mshe isho inyama na msubutin zambe isho inyama chapeo pisko harume dunia inu ewa mwazo mzadamru ewa biliwe mwana wa mzadamru na mbadamru pardon ewa mwazo mzadamru na mbadamru ewa vili mwana wa zala ewa rarule mdumshe ekakuja parucha mzadahaho ya buku sinamana duniani kangaona mzazahaho duniani rahaka japa kujashinda wa mjibizero hata ya kajuma sofrahi roho hauya ya tukanjwa mwaka msiba changu kumfanyo ndongo kutureshero mndo wa jahannama duwe mwana mshewo ya taji tumiao nyezi mwena rasamihi chuonea na mamzaze waji ushinda ya duwa zele panga hilo utiramu pisko ilo panda zero engem dumwaji awa akrashim zazaha sham shehindu ya zaya ya nima ni ya zaya uyo ya tema rimza zahahe gon ya temza zahemare hadia gita kuseti ya mreme yongio misan ka ta amtimare hadia sumbonwa harminza zahahe wumanda mujuwa wanduka katwado wado jidi wajilatiza wakati wajipaswa hichwa pisko ishe nyama ngazeko bidi ya pare wangu ya mlade dahare mwana ungo ba haumuri hadahari ranzi rai dunia ni ngujondi suone maondo ya jua ndisho yao na dunia ni zangu hai japa mwana mshewu na fanye zihata ujokaru mosongefu bengi mzaze hende hangwa mare hamnikahani karino parojola wa lepanda hiyo wasalimu wa mbujo mraji yahe Raba menji watukufu mashallah Mwenyezi Mungu aujazeher watukufu na mpare numero mparticipe nywana shohapo mdone avi banda we mwanamshe bani hanyu we mwanamshe mwana hanyu we mwanamshe mwanashwanyu di ya subuti ya klia mzazahe mare ya tuyezite hotlia mzazahe mare iyo di bana jomba ukaya na mpare mparticipe mdone zefikira za hanyu haukaya inde jo utsonga wanadamu wa change ikangwa isha zefikira za wanadamu wanji. Assalamu alaikum. Upara uparticipe yao? Naam. Ya bongo jere salamu jipresente wakati wambie makalima ya mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shemwengilo ya bukani. Ani uparafu. Mashallah. Sikahanzani rejeibari hadithi ya mzade edepari. Se mwana ya jama boka hondo mrum wakati muhamba hafanya mna error na desatu sai mwana kavo washimu mjini au mjini mroji sai mwana jorongo yambe asha mtu ndasi ngem da zambi asafu ekaka jelewa
abida yamwelezeka jelewa abajwa isho yembo umwengilare chaka ya jomu hansia mwabokabo mbale ajingia ka ujaja unrele na kama ukabo garjoka angalio kamzaje kabatina hadisi yake mwana njanda kature jikabula katonda ya mwana moda honi weka doro abo mzaze gono ukayabo habali ya mkomori par exemple yabano yemna error ya wamna error wa mzaze bada kajauzi sa wakati sa wanemare yabo twandi sasa vatimiza shama ndana kabo haji tiramu ani sana jalo banda mine mwana ya jana ngoyo mimi nyu santa mimi nyu ubu wenzia umwana hayo mibelam edo mjini mbaji nda kule pomori umwa iliyam ya jobo ihanya ikaho bule hanya kamyoka sindas wewe nyoka baba enda mjoko virazia da ibata njoka mwelezane leweka yapunye le shengi ikaka tushipulilia njoka ufanyaje hata ya nibakie ukabo yawesa ya renga shenrisho yo na huke mati uka moti banona ndora bwana gabukongo asawe ziduku wakomna fukoni nozeno wazao ndizonjani wa jawe dunia na badala pale kate manondani nge alo shange anzori tunde ganzori ti harimo madi sarmo wana bakari ti harimo na hadisi harimo ulezi utirapo shangare lorule poisson panye ruleze gute rulize jawu katsuko sona mbahiro shaka batina hadisi ridiri jarenge roli ya mbada riro dingoni butira mbada katusubuturo muzamana ukamzaze ngumrwariyo mbada mbada mrwari yao yendo mpowa ngujarda kakashana shahene mwana ukaba naba helirile onyana malesile yajira naba habo butira ukana ritundendo ukaba na bitsobe hasuke mwana adalere asaranda shana rilochi kwezilo mwana wana uzifudani ukari raso wana ridungu mashughuli ridungu batalifu mtoto roho duniani na ahira pande huo mitono kamzazi hapama au yachushinda au kabu kwa rungula jomkinishi ya mimi efikiria hangu le bankini hangu wakati mwanamba mama si parisa mwanamme nanzo jianlole ngojo furaha ya mzaze kajonra hikima ukahumwambia abo ngojo mbalaje hatsombalia haja yabo yoba ikaijiri naisha yotsi errori nkutsaila ngasi wa upande kange video wazazi wado hadisi lono wana bano anando kwa mwana mtitio chani samnaro kwa mtitimba uneya huo bawo ya gravite sahi utira kanjo wanalo hunu kangwa unaze telefoni za hao endelea mkana baraka tawasulu mahala nikao wahemara pande wao wamiabo mimi kanda nichijoturu kwa mwana ukara ngulacho nikabuka tabia ojana ya tafi mwema akumena ila nile yareke huu jotu ukawa saa ya kiyakane utuizelea huu shatuo utukamda denge feblo utojara handa ntozingarle mwana mzaze hakubali shahaka shiku ya sasa ngeli manyo ya danno shangu tsorda sanya pite dawo ile mwana ngojuo mzaze maha wa kamili na mezi atsone mwana vanurizalwa bochirangu ridiri jarisa ngati nomule bitsaunu vanhu tijau isabarile urito ababa haritike wa mazi hokakunu manga narike jumo hadisino wana yanova kuwizo zilozi fudani shangari budo viti emavuna ngajode hedino eni sanga tore wa mavi no wana lewo abudie jasa he mwana dola lewo mwanado mwana tijindo lewo mwendare ngele gaza kutsusu muturongowa zoko ngehenda bala Muhammad haja ajokabe hosalini chamukatu kubaluka wide mwana njoho mjini hao ukamjendo mjini naone mjuhu wangu shangri rifungwa nali na taka ngazijoka kajala hatu irisike kaburu mashallah na leo mzaze katusubutura wanenge wabudu sele na wabudu mdeni ajoka hapa hata wewe hakika salamu kari ransio lezingo jenda mbati jihadai hajikaza tanga zoma chini zambi
rancho ule zingarendao mashughulini kama tima hadisa ho wane leone desmo babunga usaidi msushukura Mwenyezi Mungu shama zinaloka ungela na shahangavi ewo utoshinda jeno salini shaka rituta wakali Mwenyezi Mungu rani kwa wana wanu wende wajipanga na ishara tawa si wanu ndarani kwa wana wanu konsei ikawa sawa ngono mahao shariti do njiari mwezi kuribea hao yemno maha janerin ufanye manunga ndo siteja ukasidera ngamzo wala tiwazaze ukama wangu wadada wangu ukao waropande bo kuchira ngiyo rari hoshindo ndo mdada uyatowe hivi ni da honi shawarwa hamade zekabari zibambao afrema vuna sitodo jeheli inu ukale umdade ekama nakatishina mitatu atojo shida mnanda atojo kana pitira mbaba karitu zifanyotiramu emavuna sitodoja edayanu ukanu sideri tumawo. Assalamu alaikum tiramu. Marhaba menji mzazi baraka. Mwenyezi Mungu na ujazeher izo ambabo pia wazazi waishie waelewe ya ukaya wabulie wanromaha wadorongozo wana bazinu zija ngazijao hasibabu do wazaze baada kwa tuhanza wa partage wa hadisi leno wana. Et numéro 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 mpare mtekeleze emakalima mweleze aukaya ngamjoya ukaya henu wakati njo para banda tula mungu ambu nguwanoneze mbizinu shenu wakati wandu wazifanya waishia kanga wandu wapara waonesa ezanugwe kao hedi zajili laanlaka waelewe iwajadidishe haini mrade ukaya sepa normal izo ekade lufanya banda we mwanamshe hatu mwanashe watu ikao hatu ya mzazahe mare wa uso hamremele puseti badala hahansi mzazahe panda mwezi na maha adungu kongole hendezahe mzaze kaja paro mwana huya kaujajaone mzazahe banda hakanza mzaza domshishe mwana na waka unike mzazahe mwana honziani yende hata mzaze mwambia ukaya nga mjuduzi ngare mwana shango jononesa iho ikaudo yenshiyo c'est normal mzaze mwenye uzaya mwana gwanzo ya jua iho ikaudo mwana ya yenshiyo banda ya sajirange ya decision guyenshida na ikongole watukufu yakaga mjapara ngarjo uzia sha ye problème wanu kwa na uparavanu ngwa johan se video ngyo habari za komori division différent wandu do paravanu wantabisha wakati kao ngasivanu ili haupartage haupara ili zerongo zichange hezeba kazangu na mtume watukufu wa Komori Mwenyezi Mungu na behe amani ya beho usalama hosomwa ze fami za hatu hosomwa za hatu bazarongo kasinyangu harumwetini. Allô. Oui, samahani ngambajenga kama mabo. Okay, aloshilia. Ni shahidi ni mwenza tewo kaya Mwenyezi Mungu namtashika. Babo Mwenyezi Mungu umoneso ya tabuta ya mtunde aone upande wa he imani yake. Atukana juani beshe vita. Aloshilia. Utawamone ya upande wa he imani ya mza tewo hatimwe imani au imani. Mwenyezi Mungu utumbeshe ya tunda ya tuli zaya ya tuli wala o imbangu we masozi ya he nishiza hiyo ya mfanyiliano Mwenyezi Mungu mfanyiliano kengu kushiriki haungu tuwafi o basi garumbo Mungu kaya Mwenyezi Mungu ya mbesibra mkaze huo bangu tuombesha Mwenyezi Mungu ya mjana Mungu ya kufanya hizo ujombeshe yale tunda lizo utowa mzaze uwe masozi ambo akona foto hiyo bono nesheduli ya shamjia shahoswana nishiza hiyo ya kumfanyazo Mwenyezi Mungu ujombesha tunda helu kaungu juu kano kiti bono basi na stahamili babo yote ya kuonesiwa ya onehane mkaya he hatimu imani au katimu imani Zeta hiche Uno pale uno mtaka ya wala kwa dada mtao kwa na farasa kwa shughuli ya wale warongozo wana wao na haini ngumea loda hoja kama ya sayandono balihi bono
basi mwana wangu kauha afanya mpango dele mzazo ukabala utahoya mzinga wala mbaba wako hamzai hivi ya mtowe akijonjia haruma vyayo kaya utahoya mtunde ya ambezini ukaterana nureba ya mwana uyo uunda strategy nende hapanga ukaba mbaba wangu wali utahoya nipenjao ya nende jao na hivi ya mleo ula unabati ala kuseno hizo watatema Mungu kwa complete ya wana wao kwa complete nasema kuna ndalo ya juu moja cha Mwenyezi Mungu dhahabu wanamsho hatua mfikiri ya mbesha tungalitoa mtowema tulivia ya mroha wala posto insha Allah taala ba hiyo ya diwaze enishuza hiyo ya diwaze na sami hapo na bagushinga ambao wale mwanae cha wote mwana kanungu junzala hingu azenyu haka ya nazo kweli changu iza hingu sija kikashipa hingu sija shike ajali mwa basi najua zengu wote mwana ne ngumme alona ya mwange naye kawo mwanamme ujunga direct ashindi haelewa mwanamme hingu ko logaga ongule wa hingu ndio wa ya yemwenda hata partant direct hiyo hashindi découvre ukaya sa copine ou sa femme il a craché sa mère il a craché le visage de sa mère après il a frappé il a osé de frapper sa mère et si c'est un homme il ne doit pas rester avec ces choses-là il ne doit pas rester avec elle tout de suite il doit lui dire que voilà je ne veux plus de toi, tu dégages parce que c'est pas une femme, t'as pas honte de frapper ta mère, tes propres mères, ou de le cracher dans son visage. Non, je ne peux pas garder une femme comme toi. Tu dois partir. Si c'est vrai, c'est un homme. Bon. Si c'est pas un homme, c'est un profiteur, tu dois aller. Quand on profiteur, ou avoir toujours un wangen sahao, objectif ya sahao. Cheka wo mwanamume akonoka uta mwanamshe, haishia histoire, ili kai mwanamshe uo, akrashe, visage de ta amtimare, adi ampusa mbele, bon, puisque tu yo, peka hamsukumia hadi wabu taonoka hatusumu nonde. Bon, yawe kumijuka ya tumwangu yoka tegashi bawo mwanamshe, mndu wa kupana malezi hapo tegaji hapo mndu afanya mtata hoyi hapo ulifanyia wahangu ufanye na wasaya hayakuwa ni uchawao kukira tezole kwa ndio kuoka tezole cha kwa ndio uchawao sisi wa komori na ndio watu wema tena watu miko mahana katika watu ujotubutia fanya ngozizo kwa mungu ndio kaya mtapishewa ukaya mwanamke fulani Fatima au Zainaba au Zakaria au Sidirobi ujotiafishewa nada mungu atumjua enyi vanwa johana wala ni mwanamke ya tanda za mari wala ni mwanamke ajisombo ya tunda bae au mzazaha babo wasaya bori hipado wasaya kwa nusu bitu wafanye jaizo bon kama mtu unike formation de l'autre puisque harume pia hakimu ulimwengu wa dunia kabati hindu shamana kama mtazamu harume ulimwengu wa dunia wa ahira yawe taradi ndio homini ni kama mtazamu fanya ndogo hata mtazahamu ya sehe yanote kejote chahuche ufanye ndogo mtongo mtazahamu kuna chozi sibahiti machozi tu cha machozi ya damu wote mandamu ni bonjour agape wote mandamu yangu hadalo hata hafiwa sababu ni kawa hafiwa ukajaviniwa okay parce que kama simba hindu duniani ya valori hamam da zambi madamu na mwana mgo ya zana na mkomshire yote ya dunia ni kumbu wa kuishia amba profitera hamda da hapo ya jasa umjibi zero yajua sebanguzi aliona ni mawe ni mahakume na haya hauna
mahashiri na ya tusi uhasa ula Mwenyezi Mungu yortamini yule matatu rekwata hata mbamduraru tahamu ngambo hapo so wotumandao Kami basi ekazavili botiwa ngaruhumeo ekawa ruchawanu wafanya usichanga zilo zipiro wautoa para wahabi ya hadithi ya madazinu ndoni uwareje uwami ukaya tenga ni sirene zetu kutinu mabao kaza utorugu na anu kwa uwenu uhani wanala mwakuni uwu mbaja kizenda kuwese ahatubu haruma kangala chunye hadi kangala majai hadi abo hizo ndizo nambao eka turongwanai amtosamaha yele ni mwangu za jaruma mtengo so sio yule hanyo. Okay, merci beaucoup. Inshallah. Wakomoli watukufu yakakavati apeli demwambia Nyaukaya Mwenyezi Mungu narengeze wazazatu ze hikma yawanike subra wazazatu la prepare hao wenji ngwasubiseo tambu haruma yensi ya Faransa Aukaya owenji ngwatabishao nuwana hasha izo zontipia wodo alo enfotif auka kwa tujua ya ukaya malezi mruyandi sa raili humzaya gena mahamiraru huduma bia e realite ne verite mana ya tijihada ya tujo dunga comportement shizongu aukaya ikema na dungu comportement ya Napoleon ya bodo jwa kawodo waka umrepuse qu'il pleut qu'il neige mwana ngujo kurenda uka wetsi mzaza uwe bani haya ugujo unongose helikao duyanza watukufu wa Komori wa Jamalifu Lumwambia Nyaukaya ye mzazi woi haeshi harumatabu ngesha harumatabu bande mwana hamkawa panda mwaha na mezi hadungu Kongo lehendezahe shafinalma ye mwana hareje mzaza hahe zila pia ndabo yazagwa mzaza dumu mshishie mwana na harumwe mastehi kajaparu bale mwana mwendu hamzaze odahoni hamzaze wadaga japaru bale para mzaze yandu hodahoni hahe yeye shesu enda hatanziani hapara mzaze unzani amnike mwana finalma hatla mzazahe mare hamremele kuseti bahari mzaze kachukila renge mwana mzaze mwambia ukaya ntina ujua urenge mwanaho hauye mjuwa hangu ni mbahare timpaka hunibalia tidetsono hikao do yenshiyo ni kesu ukaya hundu humanahu ya yenshiyo pande ya maha na mezi mzaze asuparone mwanawe atampaka diabu wa Komori watukufu Mwenyezi Mungu nanike subra o wazazahatu aukaya mzaze na kemui hata shamba mzazamru laukana ngeirewe laukana ngemfumato laukana gemjufumuo mzaze yambari mwanze riwatukuze riwavame riwagate eni hansi mzazahe ya tabihao nafanya hani za ufanya ya ishelea muumba da zilija ngarjulawa ya tsahira vya mzaze dera vya mzaze gyo très important plus que tout radhi ya mzaze ngyo muhimu raha nevia hao bomana damu yenshi hata fanya hata la hata kana viluksi hata cheka mzazaho ngu yenshi harmatambu na ngu yenshi harmafuraha kasuli ya ukaya wallah ngojo jitso wakati kao ngojo himiswa humdumzima bobango ni kia manajua kali like juma uhure manaudu ambaye yalaitani kontotoraba zila pia ndawa neglige mzazaho mwenye uhuza ya hugarde panda mezishenda ya tabu na mehakume na mbahingo au mahaishili ni juma uhulela hata juke mwanadamu hata mpaka deyabo longue vie à vous mes mamans longue vie à vous mes sœurs et longue vie à vous les jeunes Yeze munamnike khatima njema na mwisomwema wanaswa kwa doelewa wazeza kwa doelewa ya ukaya vomiru warongoze ba naanlaka ngwajo change nana mzaze emwana ya jubala mwanadamu islamu ya bukaya mashallah na nirangeba ni bantu jojo ni beliaye maudo mwe hata mpaka de yabo boom. Merci beaucoup Amina inshallah.